Bok svima, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam nešto potpuno drugačije. Osvojila sam nedavno na giveawayu puder obrve, tako da sad idemo to iskoristiti. Iskreno nemam pojma ni što me čeka, ni gdje je to, ništa drugo. Idem sad zvat taksi pa ću vam se pričat poslije kad vidimo kako će to ispast, kako izgleda, što koliko traje i sve ostalo. Ćao! Bok svima, dobrodošli u nastavak ovog videa. Kao što možete primijetiti, ja sam sad kod kuće. Obrve sam radila prije nekakvih 5 dana. Već možete sad naravno vidjeti razliku s početka videa i sada, iako ovo nije završen rezultat, njega ćemo vidjeti tek nakon nekih mjesec dana. Odlučila sam bez obzira na to sjest i pričat s vama o apsolutno svemu što se tiče ovog cijelog tretmana. Kao što sam rekla na početku, radila sam puder obrve, dobila sam ovu nagradu na Instagramu i stvarno ne znam odakle mi ta sreća baš da to dobijem. Nikad prije nisam imala nikakvih problema s obrvama, imala sam po meni jako lijep oblik, to su mi drugi govorili. Nisam čak morala ništa ni pretjerano popunjavati. Bitnije mi uvijek bilo staviti puder, maskaru i tako to, obrve uvijek su mi bile na zadnjem mjestu. Ali bez obzira na to, kad sam ovo osvojila, bez razmišljanja sam otišla i upustila se u sve to. Nisam ništa pretjerano pretraživala prije samog procesa, osim što sam istraživala boli li to i koliko dugo traje. I dobila sam nekakvu informaciju na Google da traje 40 minuta. I da boli, mislim kao ne boli, nego da je osjećaj kao da vas neko grebe po obrvama. I meni je to bilo onako skroz ok, kao grebanje mogu podnijeti. I onda mi se cura javila i rekla je da je sam tretman traje 3 sata. Svakako ću vam ostaviti tu negdje studiju u kojem sam radila. Cura je fenomenalna, znači doslovno ne mogu vam opisati koliko je dobra. I svakako ukoliko ste iz Osijeka i ukoliko planirate raditi puder obrve, ja vam stvarno preporučujem. Ne zato što sam ja to dobila kao nagradu, nego sam stvarno oduševljena i meni se jako sviđa. I sam studio, i ona, i način na koji radi, kroz daljnju priču vam svakako reći po čemu me oduševila. I napokon je došao taj dan da odem na tu nagradu i da iskoristim taj, da kažem, tretman, jer ne znam stvarno kako bi vam drugačije to govorila. Mislim da puder obrve nisu tretman, ali evo ja ću tako to upotrebljavati. Iskreno, na samom početku će vas vjerojatno zanimati cijena. Ja cijenu ne znam jer stvarno se nisam raspitala. Vidjela sam na Google neku informaciju da dođu od 700 do 800 kuna, dok me dečka sestra rekla da u Slavonskom Brodu tu kod nas negdje imaju sad akciju za 250 kuna. Mislim, to je prevelik ipak raspon u cijenama i ne znam sad šta je od tog istina, ali svakako ako planirate raditi, raspitajte se u studiju u kojem želite. Mislim, barem pitajte za informaciju, pa ako vam ne odgovara, naravno ne morate raditi. Uglavnom, kad sam došla, prvo mi je se objasnila. Radi se o polutrajnom tretmanu, znači to nije ono iscrtavanje obrva, baš ono tetoviranje na koje vam na kraju, mislim, to mi prijateljica rekla, sad stvarno ne znam šta je tu istina, ali je rekla da vidjela neku ženu i da njoj obrve izgledaju sivo i da se onako baš ružno vide, da su neprirodne i meni se to nije svidjelo. Ja ne volim tako te stvari koje se baš vide da su neprirodne. Iako sam ja skroz za to, onako sve što se može raditi ja bi radila, i obrve, i stavila bi umjetne trepavice i stvarno sve i svašta. Moje sestre iskreno nisu za to i onda su me one uvijek tu usmjeravale da ne idem na takve stvari, ali po meni ja nemam ništa protiv toga. Iako kažem, više volim taj prirodni izgled i baš su upravo ove obrve nešto tog tipa. I
samim time mi je rekla da tretman ne prestaje tu kad vi dođete, budete 3 sata i odete kući. Morate se brinuti za obrve mjesec dana. Morate stvarno korektno držati do toga jer može stvarno ispasti jako loše. I samim time morate poslije toga, poslije nekih mjesec dana doći na korekciju jer naravno zalijepi vam se kosa slučajno, prođe vam neka dlaka, možda vam skine ili bilo šta da se dogodi, jednostavno vidjet će vam se to na obrvama i svakako morate doći na tu korekciju. Ja sad znam samo da je korekcija 200 kuna i jedinu tu informaciju što se tiče plaćanja znam, ostalo vam kažem provjerite u salonu gdje želite ići. I da pređem jednostavno na cijeli taj postupak kako je to izgledalo. Ona vam, kao što ste mogli već vidjeti u ovim mjesecima prije, da vam nacrta prvo na licu, da to sve bude jednako, da jedna obrva ne bude viša, jedna niža, da budu iste veličine i sve se jednostavno mjeri prema vašem licu kako će izgledat. Taj postupak naravno ništa ne boli, kao da vam zalijepi ravnalo i to je to. I onda vam ostavi vas da vi se sami pogledate u ogledalo i da kažete sviđa li vam se oblik, sviđa li vam se kako izgleda, jel bi nešto mijenjali, što bi mijenjali i slično. Ja sam sebi iskreno bila čudna jer je to bila u pitanju crna olovka i kad sam došla na ogledalo onako sam se gledala, bože dragi, neće sad stvarno ovako izgledati, ovo je pretamno. Imala sam onako one kockice na početku, ali to je znači naravno najobičnija crna olovka Maybelline koju upotrebljava samo da vidi sama bolji rezultat i to nema veze s vašim završnim rezultatom. I onda vam mogu sad reći jednu situaciju koja je bila, za koju sam 100% uvjerena da je zbog toga fenomenalna i da se stvarno razumije u svoj posao. Kad me to napravila, pitala me mislim li da mi je jedna obrva viša, a jedna niža. Ja sam rekla ne, ja to ne primjećujem, meni je stvarno savršeno, baš onako kako je napravila, meni je bilo top. I oblik mi se sviđao i izgledi, znači stvarno sve. I ona mi je rekla da ona vidi da je to za milimetar jedna obrva višlja. Ja sam onako rekla, mislim, što se mene tiče ne moraš to popravljati jer meni to stvarno ne smeta, jer mi je prirodno bilo valjda jedna obrva više, jedna niža, što ja nisam primjećivala, vjerojatno nije niko ni drugi, ali eto. I ona je rekla da ne želi jednostavno tako ostaviti i sve me skinula i radila mi je ponovo i po tome možete vidjeti koliko je neko stvarno predan svom poslu i neće napraviti onako samo da ispadne iz šaka i samo da je kaže evo napravila sam, nego stvarno trudi se da to bude savršeno i prema tome možete stvarno znati da trebate otići u taj salon ukoliko se odlučite za puder obrve i ukoliko ste iz Osijeka. Tako da vam stvarno preporučujem od srca. I da sad napokon dođemo na taj glavni dio. Ja bih rekla da vam to izgleda kao tetoviranje. Ja sad ne znam, ali pričala sam s mnogim ljudima koji su se tetovirali i oni kažu da je to baš onako izgleda kao taj cijeli proces i postupak. Uglavnom imate sterilnu iglu i u nekoj mašinici i ona vam tu stavi to i radi vam. Taj cijeli postupak nisam snimala jer stvarno nisam htjela ometati. Mislim da je to jedan jako važan postupak i nema se potrebe snimati, ali ja sam gledala na YouTube-u jedan proces gdje jedna žena radi, tako da možete tamo pogledati naravno. Iako ne možete kroz video vidjeti koji je to osjećaj, ona kaže da više od 20 žena koje je radila da su im odjednom samo krenule suze. Meni osobno nije bilo ništa. Kaže da sam ja ono jedina kojoj nije bilo apsolutno ništa i da ne zna ono što mislim u svojoj glavi, ali ja sam cijelo vrijeme nekako zamišljala, ok, sad će doći neki osjećaj kad će mene početi više bolit i onda kao ne želim ja sad tu nešto praviti drame da ne mogu trpiti i tako dalje, ali naravno to se zavisi od toga koliko ste vi tolerantni na bol. Kad bi pitali moje bilo koga, obitelj ili mene osobno, ja bih rekla da mislim da stvarno nisam tolerantna na bol, ali stvarno možete primijetiti kroz to, odnosno ja sam za sama sebe iznenadila da mi nije bilo ništa i da sam sve to onako skroz ok podnijela i bude vam obrve malo crvene, izmučene, ali jednostavno ništa što vi ne možete izdržati. Čak i ako vam krenu suze curit, ništa strašno,
mislim, prođe sad taj postupak i to je to. Uglavnom, nakon tretmana morate se stvarno brinuti o obrvama. Ja sam tu dobila cijeli popis kako pravilno održavati obrve i sad ću vam ga brzo onako prokomentirati i reći što bi trebali raditi ukoliko napravite puder obrve pa ne znate na koji način ih trebate njegovati. Uglavnom, prvi dan je potrebno uzeti tufer i namočiti ga toplom vodom i par puta u danu samo prebrisati obrve, znači ništa jako. Ja kad sam to prvi put radila, onako blago mi je izlazila boja iz obrva, odnosno nije mi izlazilo nego sam vidjela na tuferu da ima boje, ali mislim da je to skroz normalno. Sljedeći dan od tretmana pa do ljuštenja trebate 3-4 puta dnevno namazati obrve i to isključivo Bepanthen kremom, znači nemojte koristiti mast, nek baš kremu. Ova krema je 44 kune u ljekarni, tako da evo, to vam mogu reći jer sam stvarno išla to kupiti jer imam mast, ali nisam imala kremu. I znači kad ju stavite, znači malu skroz količinu, ne smijete natapati obrve, one vam uopće ne smiju biti bijele nego skroz onako da vam obrva izgleda normalno, a opet da ste namazali. Kad vam se krenu obrve ljuštiti, onda mažete još, ako se ne varam, prvi i drugi dan ljuštenja. Trebate skinuti ostatak kreme vodom i umiti se i onda ponovno nanijeti Bepanthen. Ovdje meni piše isključivo Bepanthen, dok sam ja u jednom videu vidjela da se može koristiti i vazelin. Ja sad stvarno nisam sigurna što je tu istina, najbolje da se konzultirate s osobom koja je stručna za to jer vam ja davati savjete neću. Mislim da je najbolje Bepanthen. I onda kad se krenu stvarati krastice, ne smijete ih kidati, zato što ako ih budete kidali, skinut ćete tu boju, imat ćete rupu u obrvama. Naravno, to niko ne želi i to ne želimo i trebamo izbjeći taj postupak cijeli i zbog toga trebamo samo pustiti da se to samo osuši i to je to. I prvi mjesec dana se ne treba spavati na obrvama. I kad prođe tih mjesec dana, najnormalnije se možete ponašati kao da niste imali puder obrve i nakon toga naravno idete na korekciju ukoliko želite, ako imate nekakve oštećenja ili nešto da vidite da vam ne odgovara. I tu piše još da u slučaju da vam taj pigment koji imate na obrvama u početku on bude tamniji, onda s vremenom on postaje sve više svjetliji kroz tih mjesec dana i da ne budete razočarani ukoliko se to makne i ukoliko bude izgledalo da ništa niste radile, zato što će taj pigment s vremenom izlaziti sve više i više i onda će vam obrva imati taj prirodni izgled, a da ne morate ništa raditi. Samo trebate čekati tih prvih mjesec dana i onda vjerujte, ovdje piše barem da će se onda biti u redu. Evo, znači ja sam vam sad stvarno rekla apsolutno sve što sam znala o ovom tretmanu. Mislim, nadam se da sam vam barem malo pomogla, da vam se ovaj video svidio i da vam je bio barem malo informativan. Ukoliko naravno želite raditi ove puder obrve. Ja sam osobno zadovoljna, prezadovoljna, svakim danom sam sve zadovoljnija. Iskreno, kad se sad našminkam, onako ne moram iscrtavati obrve, ne moram gledati jel mi to sve odgovara, da ih onda češićem češam. Jednostavno samo se probudim, stavim puder, maskaru i izgledam skroz korektno, dok bi prije morala stavljati i tuš i sjenilo da bi izgledala kao previše glamurozno, a sad doslovno imam obrve, tako da mi je to stvarno super. Biće to 2-3 godine i meni se jako sviđa sam taj cijeli proces. Ništa me nije boljelo i to mi je najvažnije bilo. I kažem vam da stvarno pogledate ovaj tretman. Mojima se, znači doslovno god sam pitala i prijateljice i roditelji i sestre, nikom se nije sviđalo jer kao izgleda im neprirodno. Naravno to je tako izgledalo prvi dan, ali sad je stvarno puno bolje i sad mi stvarno govore svi joj predobre su ti obrve, gdje si radila, znači apsolutno savršenstvo i kao što vam kažem, stvarno bi vam preporučila ukoliko imate problema s obrvama. I uglavnom, da vam jednostavno više ne duljim, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se u sljedećem, nadam se da me gledate i na Hej kanalu, svakako nas zapratite tamo, bit će svakakvih videa i stvarno se isplati pratiti. I još jednom hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!